Sada pozivam vršioca dužnosti direktora specijalne bolnice, dr. Željka Sakića, da se obrati prisutnima. Izvolite. Poštovani i dragi prijatelji Čigota i Zlatibora, najprije želim da vam se svima zahvalim u ime specijalne bolnice Čigota što ste odvojili vaše dragoceno vrijeme i svojim dolaskom uvjedočali našeg prostora. Također, zahvaljujem se svim našim prijateljima koji su obavezno omogućili da budu danas sa nama na punoj podršci koju smo uputili. Specijalna bolnica Čigota ove godine slavi značajan jubilej, 50 godina postojanja i rada. Tokom prethodnih 5 decenija naša ustanova je prošla put od lečilišta u Vili Srbija davne 1944. godine do prepoznatljivog brenda na karti zdravstvenih i zdravstveno-turističkih ustanova Srbije i regiona. Prethodnih 5 decenija u našoj zemlji obeleženi su brojnim društvenim i ekonomskim potresima, krizama, ratovima, ali upravo svemu tome ideja Čigota je ostajala i rasla. Danas Čigota predstavlja referentan centar za dijagnostiku i lečenje bolesti žitne žlezde, gdje kvalitetu stručnih pregleda i analiza povjerenju ukazuju pacijenti ne samo Zlatiborskog okruga, već i Moravičkog, Raškog, Republike Srpske federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, ove godine obeležavamo i 25 godina Čigota programa, jedinstvenog programa za lečenje po različitim novim prostorima. U posljednjih 10 godina i sve veći broj gostiju sa ruskog govornog područja pruža povjerenje našim stručnim uslugama. U punom kapacitetu funkcionišu službe nuklearne medicine, interne fizikalne medicine, Čigota program, Čigotica program za prevenciju i lečenje dečje gojavnosti, te kabineti za ultrazvučnu dijagnostiku, kabinet za mjerenje koštane gustine, kardiopulmonalne katine. Čigota je danas jedan polivalentan i multiprofesionalan sistem, gdje je više različitih profila zanimanja stalno brine o našim gostima i čini da oni odlaze zadovoljni u boljem zdravstvenom stanju i da nas iznova vraćaju sa punim povjerenjem u kvalitet naših usluga. Za razvoj te kompleksne ideje današnje Čigote ogromnu zahvalnost dugujemo našim učiteljima, velikanima srpske endokrinologije, čije fotografije krase zidove ove sale, koje svima nama ulivaju veliko poštovanje i obavezu da nastavimo tim putem koji su oni nekad trasirali. Svi oni na čelu sa profesorom Jovanom Micićem, akademikom Draganom Micićem i drugima osjećaju ovu kuću kao svoju i nesebično su ulagali i ulažu svo svoje znanje i energiju u njen dalje razvoj. Također, lokalna samouprava i čitava društvena zajednica opštine Čajetina svjesno značaja Čigote za lokalno stanovništvo i turizam na Zlatiboru godinama pruža podršku ovoj ustanovi i potrebi da ona ostane i u budućnosti deo zdravstvenog sistema Srbije, na čemu smo i zahvalni. Zahvalnost dugujemo i svim dosadašnjim direktorima koji su svojim radom obeležili vrijeme u kojem se rukovodili ovom ustanovom. Zahvaljujemo se svim našim poslovnim partnerima i prijateljima kuće koji nam u svemu nesebično pomažu kako bi na najbolji način prebrodili ova teška vremena. Nama koji danas predstavljamo Čigotu sve to stvara jednu veliku obavezu da nastavimo tim putem, da podizanje kvaliteta postojećih i uvođenje novih usluga podignemo kvalitet rada ustanove na još viši nivo, da Čigotu u vremenima koja se nas pozicioniramo kao jedinstven zdravstveno-turistički brend Srbije u Evropi. Koristim priliku na kraju da svim zaposlenim u ovoj kući čestitam jubilej, a vam, dragi prijatelji, još jednom zahvaljujem dolasku i podršci. Hvala. Hvala dr. Sakiću. Pozivam sada pomoćnicu predsjednika opštine, gospođicu Bojanu Lošanić. Izvolite. Želim vas pozdravim u ime opštine Čajetina, koja je jedan od osnivača te dane 64. godine instituta Čigota i zaista mi je zadovoljstvo, kao što sam rekla, i tokom letnih mjeseci kada smo ovdje bili, tokom jedne manifestacije u čast proslavih 50 godina, da smo zaista srećni što smo doživjeli ovaj jubilej i što zajednički očekujem da ćemo doživjeti sigurno još neke jubileje pa i do 100. godine. Do sada se opština Čajetina opredelila naravno da zdravstveni turizam bude jedan od okosnica razvoja privrede svakako u ovom kraju, tako da je Čigota jedan od glavnih stubova razvoja te vrste turizma i sigurno očekujem da i u narednom periodu nastavite sa jako dobrim aktivnostima koje su proširile delatnost instituta Čigota, odnosno danas specijalne bolnice, i da ćemo i dalje sigurno sarađivati. Mi se trudimo da i kroz naše aktivnosti, inicijative Skupštine opštine, kao što je direktor rekao, ova ustanova ostane u okviru zdravstvenog sistema Republike Srbije i svakako da se borimo da ne ide u privatizaciju, odnosno da održimo upravo ovaj značajan stup razvoja zdravstvenog turizma i čitavog Zlatibora. Hvala. Zadovoljstvo mi je da pozovem i profesora dr. Mirisava Čutovića da vam se obrati. Profesor.
Poštovani direktore, doktore Stakiću, poštovani gosti, dragi članovi ovog kolektiva, koleginici i kolege, pre nego što bilo šta kažem, osjećam potrebu da se iz srca zahvalim ovom mladom kolegi, doktoru Željku Stakiću, koji me sa dosta emotivnog naboja pozvao i zamolio da danas dođem, što sam sa zadovoljstvom prihvatio i učinio. Posle 14 godina, 2 meseca i 10 dana od kako sam odavde otišao, prvi put sam kročio u ovu kuću i posebno se zahvaljujem što su od mene i tražili da se danas vama ovde obratim. Znate, 50 godina ili bolje zvuči pola veka nije malo. Cijelu ovu priču su smislili najumniji ljudi nekog doba iz ove naše medicinske struke, a Zlatibor izabrali kao oazu nečeg najpotrebnijeg čoveku, osnovnog prirodnog faktora koji zovemo klimat ili neka ga zove kako ko hoće. Dug i nimalo lak je put prešla ova kuća, stvarale su je mnoge generacije, imala je svoje uspone i padove, ali je uvek bila po nečemu autentična, drugačija od svih ostalih, s obzirom da svi znamo da u Srbiji imamo 20-ak sličnih ustanova iz ove grane koje se uglavnom nalaze, uglavnom po banjama, poneka po ovim našim lekovitim brdima, ali ona je uvek bila specifična po tome što je pupkom vezana bila za dve institucije. Jedna je Medicinski fakultet u Beogradu, a druga Srpska akademija nauka i umetnosti, i te kuće su utkane u nju, uvek pomagale koliko su mogle i danas su tu prisutne, što je veoma dobro, što je njoj uvek pomagalo da dostiže povremeno i neke neočekivane visine, nailazili su i padovi, ali nešto što moram da vam kažem i što bi lično bila ne samo vaša, nego sigurno i moja velika želja. Ova kuća mora da nađe energije, da se ponovo vrati na mesto koje njoj pripada. Ne bih vam odnosio vreme i nije korektno porediti bilo s kim, ali ona je jedina u ovoj zemlji koja u sebi ima potencijal i kadrovski i ostali resursi da to može. Ona brzo mora da se vrati na vrhove ne ove planine, ne ni Srbije, nego, ko što kolega Stakić reče, evropske, to joj pripada. Znate, ovakve kuće ne mogu da opstanu u proseku. Ovakve kuće kad se u proseku nađu, one nužno počinju da padaju i preti opasnosti da propadnu. Da bi ostale do vrha je teško doći, ali teže opstati. Da bi se opstali, ne smete date granicu i kažete ne možemo više. Naprotiv, morate da zadajete sebi zadatke i da težite nečemu čemu uvek imate težiti. Ima se to i sada, imate mogućnosti. To najviše zavisi od svih vas, prvenstveno ljudi zaposlenih u ovoj kući. Ali, ponajviše od čelnog čoveka. To je ovako i u drugim sredinama, pa i u ovoj našoj, srpskoj, svakako. Dakle, najviše zavisi od direktora, on mora imati viziju i dovoljno energije i istrajnosti, a vi ostali koji ovde radite, morate i dalje uz puno entuzijazma to podržati i sve što planirate dostići se može. Mi sa strane, koji smo neko manje, neko više, vezani za ovu kuću, uvek ćemo pomoći, svako na svoj način koliko može, ali od govora se ne živi. Živi se od konkretnih programa rada i razvoja. Što se mene lično tiče, ja imam neko uverenje da će ovaj mladi kolega Stakić imati sigurno istrajnost i energije, pošto sam uveren da znanja i pameti ima dovoljno, da ponovo ovoj kući da ono što je pripadne. Što se mene lično tiče, pomoći ću maksimalno, ukoliko mi omogućite da pomognem. Šta znači omogućite? Da otvorite prostor da to uradimo. Igrom slučaja sam sada na mestu koje po više linija je i potrebno i korisno ovoj ustanovi. Radim na Medicinskom fakultetu u Beogradu kao profesor, načelnik sam službe za nastavno-naučni rad i balneoklimatologiju Instituta za rehabilitaciju. Dakle, moj posao je
da kontrolišem, klasifikujem i određujem indikaciono područje svim prirodnim faktorima na prostorima bivše Jugoslavije, posebno na prostoru Srbije. Osnovna ideja da se ovo napravi bila je prirodni faktor, prostor u kome moramo da se krećemo u budućnosti jeste maksimalna eksploatacija prirodnog faktora u pravcu ljudskog zdravlja. Takav proizvod treba da pravimo ovde. Ima tradicije, ima iskustva, uveren sam da i dalje ima energije, ima volje. Ako svi poguramo onoliko koliko možemo, rezultat neće da izostane. U tom smislu, ja vam najsrdačnije čestitam ovaj jubilej, želeo bi da narednu dekadu proslavimo na još većem nivou, još zadovoljniji i želim vam svima dug život, dobro zdravlje, direktoru mnogo sreće, uspeha, a mi ćemo koliko možemo pomoći. Hvala vam puno i dobro pomoći. Hvala profesore Čučoviću. Povodom jubileja koji danas obeležavamo, publikovana je monografija pod nazivom 50 godina specijalne bolnice za bolesti štitaste žleze i bolesti metabolizma Zlatibor. Monografiju će vam predstaviti jedan od urednika, Miljana Crnčević, a odlomke iz monografije će govoriti uvažena dramska umetnica Rada Đuričin. Uvaženi gosti, poštovane kolege i prijatelji, želim da vam predstavim monografiju objavljenu povodom našeg jubileja. Umni ljudi odavno smatraju da je 50 godina period tokom kojega se može mnogo uraditi, a 50-godišnjica je prilika da se sagleda urađeno i izmere postignuti rezultati. I Rimljani su odabrali taj broj da označe jubilej. Verujem u tu mudrost prošlosti. Ako 50 godina stvarate i održavate, menjate, ali i čuvate, valja se nadati nastanku nečeg vrednog, nečeg što će trajati i posle vas, postajući sve bolje. Specijalna bolnica Čigota dokazala je vrednost i pravo na budućnost. Ukratko, monografija koju danas predstavljamo u najužoj vezi sa monografijom od lečilišta do instituta koja je objavljena pre 10 godina. Tekstovi u drugoj knjizi monografije uglavnom prate rad ustanove od 2004. godine. U toku 50 godina rada, specijalna bolnica je prešla put od lečilišta, Zavoda za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju oboljenja štitaste žlezde, instituta, da bismo danas radili kao specijalna bolnica. Monografija počinje tekstom profesora Jove Mićića, dugogodišnjeg saradnika i konsultanta naše ustanove i akademika Dragana Mićića, višedecenijskog konsultanta i predsjednika upravnog odbora specijalne bolnice. Oni su izdvojili i objavili zapisnik iz 1968. godine pokojnog profesora Dušana Đurića o rezultatima trogodišnjeg rada i viziji razvoja naše ustanove. Sledi priča o neiscrpnoj lepoti Zlatibora i njegovoj izuzetno dobroj mikroklimi koja će uvek privlačiti one koje vode računa o zdravom životu. Zahvaljujući tome, budućnost specijalne bolnice, odnosno njen rad i razvoj, imaju dobru perspektivu. O razvoju zdravstvenog turizma na Zlatiboru pisala je etnolog Bosa Rosić. Odlomak iz teksta Božanska vrata Zlatibora pročitaće glumica Rada Đuričin. Izvolite. Prvi sačuvani podatak o Zlatiboru kao mestu za odmor i oporavak vezan je za bogatog sarajevskog trgovca Hadži Nikolu Selaka koji je još 1750. godine podigao u Vodicama letnjikovac od borovih krvana. 30. godina 19. veka tadašnji rujanski serdar Jovan Mićić pokušao je da prisvoji Zlatibor, pa je čak od nekakvog bega iz Sarajeva otkupio jedan suvat na Zlatiboru i dao mu novac, ali ga je Miloš u tome osujetio, odredivši da čitav Zlatibor bude državno vlasništvo. Krajem 19. veka o lekovitosti Zlatibora piše tadašnji trgovinski glasnik za 1892. godinu.
Zlatibor je vrlo zdravo mesto. Ovamo dolaze rekonvalescenti koji su naklonjeni i pate od raznih plućnih bolesti. Njih upućuju i lekari i mnogima dobro čini. I za potpuno zdrave dobro je ovamo provesti izvesno vreme na čistom vazduhu. Jer čovek se čisto preporodi i osjeća se mnogo lakše i veseliji kada neko vreme ovamo provede. Što je najneugodnije i najneudesnije, to je, u samom Zlatiboru nema nigde nikakve kuće niti građevine da čovjek može noćivati, od kiše se skloniti, osim koliba što su kod trgovačkih dželepa, ali one su samo za momke trgovačke. Ne može se pisati o Zlatiboru, a da se ne istakne zahvalnost bar nekolicini ljudi, naravno bilo bi ih mnogo više, na njegovom razvoju. Mi ćemo ovde pomenuti samo njih trojicu, koji su pored bezgraničnog ličnog zalaganja i svojim dobročinstvima podstakli i šire krugove da se ponesu njihovim primerima. Tu je na prvom mestu ističemo važnost rada Mijaila Jevremovića, koji je pored svog ličnog rada državi poklonio suvat Obudovicu, na kome se razvio turizam. Zatim Protu Radosava Simića, koji je za izgradnju svoga oka poklonio očevu livadu i jedinog zlatiborskog akademika Miladina Pećinara, koji je na poklon svome kraju uradio projekat jezera. Pročitat ću vam deo Protinog teksta, preporuku Zlatibora, jer on i danas ništa nije izgubio na svoje aktuelnosti. Posetiocima Zlatibora. Divan je lepi naš mirisni Zlatibor. Svi koji žele odmora, razonođenja i popravke zdravlja, neka leti dođu na Zlatibor, pa će videti dejstvo istog, a naročito deca. Sunce, vazduh, voda, obilna i dobra hrana jesu najbolji lekovi mirisnog Zlatibora. Pošto je u srpskoj mladoj državi krajem 19. i početkom 20. veka u potpunosti preovladalo mišljenje da je Zlatibor blagotvoran za ljudski organizam, a pojedinci su bili došli do skromnog kapitala, bilo je logično da se svi potrude i da se na Zlatiboru izgrade nekakvi zdravstveni objekti. Pokušaji za izgradnju sanatorijuma za plućne bolesti, koliko god su imali svojih pobornika, mnogo više su imali protivnika. Mnogi su bili surevljivi prema tim zaraznim bolestima, pitanje njihove zaraze nije bilo sasvim jasno, zato su ti pokušaji tako lako i propadali. Zlatiborci i Užičani su hteli na svojoj lepoj planini da leče zdrave. Možda to zvuči neverovatno, ali to je istinito. Današnji zdravstveni turizam, treba naglasiti, prvenstveno je nastao iz verovanja ljudi, ne samo Zlatibora, već širom Srbije, da je čitav Zlatibor lekovit. Šta je lekovito i danas u 21. veku nije lako utvrditi. Možda je to vazduh, lepa priroda i pogled na nju, možda su mirišljave trave i borovi, možda je voda, možda je hrana, a možda su ljudi. Ili sve to skupa čini da se premoreni ljudski organizam za 10-ak dana oporavi i sa novom snagom nastavi tegoban gradski život. I da zaključimo, sada je već naučno sasvim dokazano da se na Zlatiboru otklanjaju mnoge zdravstvene tegobe, radi čega i postoji specijalna bolnica Čigota, koja već 50 godina, postepeno proširujući svoje kadrovske i smeštajne kapacitete, dostiže najviši naučni nivo u oblasti
zdravstvenog turizma. Poseban deo monografije govori o naučnom i stručnom radu naše ustanove, koji ne bi bio moguć bez saradnje sa Medicinskim fakultetom iz Beograda. Naučno-stručna izlaganja sa kongresa i seminara održanih u specijalnoj bolnici objavljeni su u Medicinskom glasniku i dostupni su i u štampanoj i u električnoj formi, i elektronskoj formi, oprostite. U monografiji je naveden rad medicinskih službi i opisana njihova uloga u delovanju specijalne bolnice. Poseban odeljak monografije govori o radu pratećih službi, bez kojih ni osnovne službe ne bi mogli biti uspešne. Tokom 50 godina rada osmišljeni su i ostvareni u praksi mnogi programi. Jedan od najznačajnijih, Čigota program, postoji 25 godina, a pridružuje mu se i program prevencije i lečenja gojaznosti kod dece i adolescenata i za 6 godina rada stekao veoma pozitivne ocene. U monografiji govorimo i o 10-godišnjoj saradnji sa gostima i pacijentima iz Rusije. Završne strane monografije donose prema azbučnom redu imena svih zaposlenih tokom naših prvih 50 godina. Povodom 50-godišnjice organizovali smo izložbu slika specijalne bolnice i objavili 50. broj stručnog medicinskog časopisa Medicinskog glasnika. Hvala vam što prisustvujete našoj proslavi. Hvala koleginici Crnčević, posebno se zahvaljujem gospođi Radi Đurić. Opšta bolnica Užice, odeljenje ortopedije. Ostali dobitnici zahvalnica su bili sprečeni da prisustvuju dodeli, ali ih mi sada pominjemo i zahvaljujemo na izuzetnoj saradnji. Dozvolite da ih pomenem. Ministarstvo zdravlja, Medicinski fakultet Beograd, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republički fond penzionog i invalidskog osiguranja, Komora zdravstvenih ustanova,